Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Gendil Channel. Wiu. Ceritanya ini lho. Lagi maghrib kok mangan terus dikumpul di bojo ya. Ada caruban hujan lho. Piye ndas wis gila purung? Masa enak lho. Lawe iki sing lawe iki lho. Durung. Iki wak lho. Lawe wak iki, Bos. Agek ya, nguteri kanca, masak bojoku. Sing arep njaluk rapat gak popo. Guys, Halo. Lah. Anakku gak gelem, Bro. Tak celuk. Iki lagi digundul acarane dik bengi. Untuk ngupload video kae, turu motoku ngantuk mulai kerja sampai ini lagi tangi. Ngantuk pol. Kali sampai ora konten upload video. Video. Gila, apa ya? Kologel nih jenenge apa? Apa? Untuk gila pendas. Banget. Ngawur. Wah. Labi-labi, Bos. Wah, jan. Pedes enak masak. Oke, kameramenku yuk, bojoku ya kemarin gelem tak kon video no. Biasanya ya belas gak gelem video. Tekoni dek piye gak gelem ngawur ya. Nggih mergo dhek wis salah karo aku. Tak kon gugah turu. Jam 3 malah ora digugah sampai bablas. Nah, bahasa dulu. Anakku lho. Tunggu fotone. Enak lho. Dan mantap. Oh, dan bekas merapat minggu ini puas kace. Enggak, gue anu sih. Gelem ora wae. Enggak. Tapi pau pasti yang masak cukup. Supoke lho. Julawi di subscribe channelku lho. Loh. Ini apa ame acarane lho. Ya, kena. Anakku gak gelem marai. Wok. Das. Piye, disepil bojoku ora?
Gurih masuk. Lur. Lur. Mau enak lur. Pol. Enak itu lho. Yes. Inilah. Ya. Tak resik lho. Tapi ya bau pedes. Anget. Lho kayak belu lho. Gas lu piye? Gua komen tentang serang lu ya, Bos. Gila po. Kayak minyak kurang lho. Top nek masak subuh. Wah, enak ya. Mas. Loh. Pitu. Lur, wis tak akhiri ngono sik lur ya. Jadi aku arep tak iso sik lho, gue dilanjut nih channelku nih, gue tak upload video ini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Bedil Channel Bos. Wiu 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 wiu.